Riri kamiti ya hamwe ya gwetha WUIGUANO gatagati ga thirikari na mwena wa mung'ethaniro etanyitwo kwambiriria miario muthenya wa rucio. Minister wa UGITIRI wa THIINI PROF Kindiki ni arutite mukana wa kugiria mirurungano yothe ya giuteti guku bururi-ini. AKIARIA ri kaunti-ini ya NYERI, Kindiki augite thirikari ndigetikira ringi uthukangia wa indo cia muingi na njuragano turia wahanikire hindi ya mirurungano ya Azimio yohanike ringi, ona miario ino ya WUIGUANO ingigakobobana. Tumesikia sasa hao wanasiasa wameenda kuongea. Sisi kama walinda usalama hatuna shida, hiyo ni mambo ya demokrasia. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa. Hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. Akimurika mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga, Kindiki augite ihinda ni ikinyu mawatho na gatiba ya bururi thingatwo kihinyio makiria kuri andu aria makoretwo makiregana na maumirira ma githurano o thutha wa githurano kinene. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Agicokerera mirurungano iria yatafanirio kiambiriria-ini kia mweri muhituku, Kindiki augite ateti makoretwo makihithania na mateta ma muingi mari na njama ya kwiguna giuteti na gucungirira hathara ya mabilioni ma mbeca makiria ari uthukangia wa indo cia bata ta reri ya SGR, mabarabara na makiria gucungirira ikuo cia muingi na nguraro. O Kindiki ni eranĩire mbara ya kwitana na njoi cia ibango na dawa cia kulevya no iguthie na mbere, na ica ikuhĩ thirikari ni iguthurima weru andu othe aria mahetwo marũa ma guthondeka njohi guku bururi-ini niguo gukũrana aria marathondeka njohi itakinyaniire ikiro, undu uria unyititwo mbaru ni atongoria aria mauma hamwe nake. But there are some people selling illicit alcohol in licensed facilities. There are others also manufacturing illicit alcohol, but they are licensed. But what they are manufacturing is not what they are licensed to manufacture. Na niguo kugacirithia urimi na wendia wa kahua guku bururi-ini, Kindiki ni eranĩire thirikari ni kuheana maabitha a borithi kurangira ithĩi ciothe cia kahua guku bururi-ini niguo kuhitana na wici wa kahua uria ucungiriire hathara ya mabilioni ma mbeca kuri arimi a kahua.